Ya guys, sekarang lagi di Kailolo guys. Dia lagi ikuti acara sama ibu-ibu majelis talim nih guys. Acara silaturahmi, kita lagi di negeri Kailolo ini guys. Ya, kita kegiatannya di Gedung Nur Lembe nih guys. Oke, mantap. Oke Ade, orang mana? Nah, Nur Lembe nih gedung apa? Gedung Nur Lembe nih artinya apa? Hah? Rumah apa ibu? Rumah pusaka Marsabesi kecil. Oh ini Nur Lembe nih rumah Rumah pusaka Marsabesi Marsabesi kecil. kecil. Oh, oke guys, itu kegiatan kita di Gedung Nur Lembe di Kailolo. Rumah pusaka Rumah pusaka Nur Lembe. Nur Lembe. Oh, rumah pusaka Nur Lembe. Yang artinya Tempat pengajian tempat pengajian Nurul Jannah. Nur Jannah. Oh, di situ. Iya. Nah, ibu orang Majelis Nur Jannah. ibu orang Kailolo? Ibu, bapak orang Kalulu, mama orang Ternate. Oh, Ternate. Oh iya. Oke guys, sampai jumpa. Salam dari Ambon dan Kailolo. Oke, bye. Waalaikumsalam.